Tangala puchi jahola ro inna malini etanchi idmismi ahola kiji dargalambo boniniga jumune Kashmir Srinagar mache police station ma bom bogeme army yagane griutela bom athusuya imukhini si aidone holuni alunaya bada ahoga Faridabad mane ejarkayane marba khini kg bom griutela Srinagar Nogam police station ma hoya akhagane athusuwaji maho ali adugi ajabama FSL machi asala imuka so revenue department machi kani talapra ajia police kani done tarega imuge laprage imukhini siga badane jumune Kashmir police department machi director general aja Nalin Prabhat me la hoga atika chimune NH duty done right board hagane democracy machi Anjambro heta panchayati raj amoba egada ne Arunachal Pradesh governor lieutenant general retired Keti Parnaik me buni Itanagar chi raj bhavan mane Arunachal Pradesh state election commissioner Rinchin Tasigo chawga maho lagada ahoga igo election ma deya imu done party ke ba jigata athuti chi na governor me lagane atika chi imu done civil society anambo me democracy pra akhaga bane election ma eji arunga thusa yagajimi lanawe arundagada la ogachi igawe mala puchi jiholoma machini Arunachal Pradesh ma panchayat done municipal election akhagawe ma EU lag done ejar brasun echama imume board hagai boda ne Arunachal Pradesh state election commissioner Rinchin Tasime buni la hogane a election ma deoda uyame echala puchi janyo ipi machini liba amuhate igawe mala puchi jiholoma machini board ha edone mala puchi janyo machini board thugawda la hogache inu mambo khe taru machino nepha khakoga mahone labene echabu o panchayat gabane buhuluni aidone municipal gabane baso election akhagawda ne tasime la hogane echaho he Arunachal Pradesh ma maukane mangaho jila aidone ejarkani done mau kaso gram panchayat seat khagada lakagache Itanagar Municipal Corporation IMC ma aniho seat aidone Parsghat Municipal Council PMC ma EU seat khagada ne tasime lakegane Upper Subansiri district mache peyando ejar brahmangaru EU done Mount Bione EU kapi aidone Dibangwe district mache choyando ejar kasodane Mount Bione mangaru kapi imume panchayat election ma board hagai boda la hoga panchayat gabane ejar kanane mau EU khege IMC gabane tahu EU aidone PMC gabane holoni board hamo aji tegala dane tasime la hogane panchayat election ma hai ballot kako pramane board haji gaw ma ho municipal election ma hai electronic voting machine EVM mane board hagai boda la hoga board haga machini ejar brahoma la prage ejar baka pru imume election duty jogai boda ne tasime la hogane bunina o election akhaga maho ilimpu latela model code of conduct MCC khapam bada la hoga district emadone municipal kanima khegeta observer athusia ahega maho tirap changlang done longding district ma chopai pya ahega oda la hoga Arunachal Pradesh machi aho media me ruga jogada ne governor lieutenant general retired Keti Parnaik me etani aho media ke ba national press day ini enaga machini la hega ne aho media me democracy bu governance jojina lagada ahoga buntala techno ajodone anji me yanga chama aho media mu me achi joneji na ne governor me la ogada ahoga Anjao district Kibithu circle Barakundon atiko Malo nebu athujiga India machi asala thogo EU flag post ajitega bachi deputy chief minister tournament me buni ai bha bada ahoga ali adala mane autachi
athwa to ya karu tu ya ane te lao chi ma ujida ne deputy chief minister me laga ne a me atibuya chi au hoso do lao chi ma ujida la ga che popum paradisi bisakha ya top me buni sagali nimte atiko chi sarkha hapa government girls research residential school ma assembly demo ako kotiga bachi aypa ba ne assembly ma ho ne azathuya do ne ahiya ke ba erogati ke ne chi jaga ga da lai ba da ahoga upper siang dc talo jerang me buni NIHDCL में EPC contractor का आजी का यू कानी किलोमीटर पांगो जॉर्गिन आए छमा अतु बने इंजीनियर नंबर में आए छे है मालो आजी जी ना लाइ बदा ahoगा आए छे में तांगो आतिकानी लोने आर्मी ने ITBP जी BOP मा खिजिगा आयो शाबावदा लगा लोही डिस्ट्रिक्ट वाक्रो तिकोची अपने लाइब्रेरी के बने ओ मैं आज तक बची वाक्रो एडिसी एजे लंफी में बुनी आय पहा बदा ahoगा या को लंब में लिपाचा होला हनु लिबा आ लाइब्रेरी जो ने गने वो खवा बबदा ने एडिसी में लाइ बदु मा लोहित यूथ लाइब्रेरी मा चे कोऑर्डिनेटर एस मुंदायोर अंकुल मुसा में बु चिचावा बने अपने नरगे बदा ahoगा बुनी दिबांग डिस्ट्रिक्ट आचेसो आतिकोने योमु गरुंगा बा बिरसा मुंडा आला इनुमा ला ताचिगने जनजातीय गौरव दिवस इनी एनागामा एसडीओ लिजम एतेमे चिचा बने बिरसा मुंडा है ट्राइबल आशांगाई मुगेसिदा लाइबदा ahoगा आ प्रोग्राम है यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री कोकोचे नागालैंड दिमापुर आतिको खाजिगा नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर NEJCC में दिबांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आरोगा करने आखाने गला दा ला होगा एतनी से इतमिसमी आहो अलिमा वन दबाने एने आथिया के बा जिपजिगा बा